सानै सेंग्रा सिख्लाखौ बुथारनानै दोनदों। नंगौ, ओरैबायदि गिख्रंथाव जाथाय आरो ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय। बे सानै सेंग्रा सिख्लाखौ मानि थाखाय बुथारनानै दोनखो? नलबारिनि सिङाव थानाय गंगापुर होननाय मोनसे गामियाव सानै सेंग्रा सिख्लाखौ बुथारदों। सासे हिनजावसा, सासे हौवासा। हौवासानि बोसोरा जाहैबाय 20 बोसोर आरो हिनजावसानि बैसोआ जाहैबाय 18 बोसोर। हारसा मानसि, बिसोरखौ बुथारनानै दोनदों। नायबिजिरनायजों दा बेखौ पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला मुस्लिम मानसिया बुथारदों होनना बुंदों। मुस्लिम मानसिया बुथारनानै बेखौ गारना दोनदों होनना बुंदों। दा बेखौ गोबां रायजो राजाफोरा बे दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय खावलायहरदों। पुलिसनि गेजेरजों नियाय बिदों। नंगौ लोगोफोर, जों गोबां मिडियानि गेजेरजों नुदों। बेखौ नोंथांमोना साबधान थाब्लानो जाबाय। एसे नोंथांमोना बुजिनानै ला। दानि जुगाव ओरैबायदि समजों लोगोसे मानसिनि गोसोआबो चेन्ज जाबोदों। माने दाउ अमाफोरबायदि बुथारनाय जादों मानसिखौ दै। जेबो गिनायनानै गैला। गावनि बिदा फंबायबाबो, गावनि असेबाबो एकदम बुथारनाय माबानाय जोंथ' खोनानो मोनबाय थादो। सोरबा गावनि हिनजावखौनो बुथारनाय, सोरबा गावनि हौवाखौनो बुथारनाय जों खोनानो मोनबायानो दोङो लोगोफोर मिडियानि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय, सेभ था गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन, बिदा फंबायमोन, रावनिबो जाहाथे गोसोआ बैफोरबायदि मानसिजों, दाउ अमाफोरबायदि बुथार जाजानो हाथों। जाहाथे नोंथांमोना मोनथिगौ जोबोद गिख्रंथाव बा जोबोद मुगैथाव जाथाय होनना बुंनांगोन बेफोरखौ। दुखुनांथाव जाथाय होननांगोन। नोंथांमोना मोनथिखायो। दा नोंथांमोना सेयार खालाम भिडिअखौ, जाहाथे बिदा फंबायमोना एसे सेभ खालामनानै थायो। मानसिजों मानसि जे बेफोरबायदि बुथारलायो, माने जाय मानसिया बुथारग्राया बे एसेबो साना नामा जे सोरखौबा सुबुंखौ बुथारनानै गाव बे प्रिथिबियाव हारसिं माने राजा जानो सानो नामा? नङा। गावखौ सोरबा बुथार लोगो लोगो बुथार, बिबो सानसे नङा सानसे बेखौ इसोराबो बेखौ लाना थांगोन। अब्ला बे मानो साना? जों गासिबो मानसिसो, गासिबो जिउ दोङो। बेनिखायनो मिलायनानै अनलायना जानाया जोंनि गोनांथि। बेफोरबायदि मेगन देरनानै जेबो लाब गैया। धोनि गोरिबखौ लानानै सोरबा मेगन देरलायो, आं बिराद बोरैबा मोनो। धोनि गोरिबखौ लानानैबो सोरबा मेगन देरलायो। जायसो मावदों बिसो मोनथिगौ। जाय धोनि जादोंना, बेबो मोनसे खस्थ' खालामनासो धोनि जादों। ओरैनो धोनि जायाखै लोगोफोर। आरो जाय गोरिब बेखौ मुगैनाबो लाब गैया। मानसिया इसोरा जि हरदों बेखौनो गनायना लानांगौ। इसोरनि सायाव नों बारगा हाबाबो मावनो हानाङा। बारगा हाबाबो मावनो हाया आरो नों मालाबाबो हाखानायबो नङा। बेनिखायनो गुबुनखौ मुगैनायनि सिगां गावनो एसे सानग्रोलायनांगोन लोगोफोर दै। आं एगजामपोल नोंथांमोननि सेराव बेफोरबायदि बाथ्रा फेसबुकनि गेजेरजों होगासिनो थाखाय नोंथांमोना गासिबो मोजां मोजां कमेन्ट हरो। थ' थेंक इउ स' माच बेफोरबायदिनो मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय। आरो नोंथांमोननि सेराव आङो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ मेसेज खालामबाय थागोन। नोंथांमोना फल' खालामना लाबानो जाबाय दे। सेयार खालामनांगौ भिडिअखौ, जोबोद दुखु मोनदों भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर ना। दे लोगोफोर सेयार खालामना हो, फल' खालाम गोदानबा। ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहर। नोंथांमोनखौ आं निस्सय फल' बेक हरगोन दे। माबाफोर आंनाव सोंनो गोसोब्ला मेसेन्जारनि गेजेरजों आंखौ सोंहरबानो जाबाय। गोबां मानसि आंनि नाम्बार बिहरबाय थादो। आं बिदि जानला मोनलाखौ होनो हानाय नङा। माबाफोर पार्सनेल खोथा दङब्ला आंनि नाम्बारखौ नोंथांमोना इनबक्सआव मोनगोन दे। खिन्थु जानला मोनला सोरबाफोर माबा आंखौ ओरैनो माने फाल्थु हिसाबै आरो ना, बेफोरबायदि भिडिअ कल हरलायो, माबाय हरलायो, बेफोरबायदि फाल्थु आंहा सम गैया लोगोफोर दे। आं बुंखाबाय बेफोरबायदि फाल्थु नाम्बार मोना खिन्थु दे। ओमफ्राय गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लादो। मोनसे भिडिअनि क्लिपजों आं होनोसै। न'नि मानसिया गाबै गाबै बुंबाय मानि थाखाय बुथारनाय, बोरै जानाय जाथाया। भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन नोंथांमोना, नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय गासिबो बुंबाय थादो आदा नैबे नोंनि चेनेल नामा? औ आंनि चेनेल, बे थार्ड चेनेल। आं गोदान चेनेल खुलिदों। नोंथांमोना निस्सय सापर्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोनखौ आङो मिजिंथिबाय लोगोफोर। नैबे चेनेलाव थाबैनो 10ता भिडिअआवनो नोंथांमोना आंखौ 1K साबसक्राइब खालामना होदो। थ' नोंथांमोननि अननायखौ आं बोरै बावनो लोगोफोर। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, राङापारा, रङिया नोंथांमोनखौ बिराद मोजां साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहरबाय थायो दे लोगोफोर। दे दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों फोरमायहर। आरो नैबे चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दे, आपडेट मोननो थाखाय। बे भिडिअखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। পৰ্ব শেষ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে কিতাপ গোটাব গৈছিল। কি কৈছে? পৰ্ব আছিল আমাৰ ঘৰত আজি। তিথি আছিল। সেই পৰ্বখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে ভাত পানী খাই উঠি 5টামান বজাত ইয়াৰ পৰা গৈছিল আৰু নলবাৰীলৈকে। কিন্তু সিহঁত কেতিয়া উভতি আহিছে আমি গম পোৱা নাই। আমি ঘৰত কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ। তাৰপিছত মাধুৰ্য বৰ্মন, ছোৱালীটোৰ নাম মৃদুমিতা ডেকা। হয়। তাৰপিছত আমি ঘৰত থাকোঁতে, আমি ঘৰত ভাত পানী বনোৱাৰ কথা পাতি থাকোঁতে কোনোবা আমাক কৈছে বাবুৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। আমি দৌৰি যাই দেখা পাইছোঁ বাবু আৰু পৃথিৱীত নাই।
এরপর মোর ভাগিন হয় তাৰপিছত আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে ইয়াত আঘাত চিনছে বাবুৰ মানে কপিও আছিল আছে নেকি হয় দুইজনৰে ছোৱালীজনৰ ইয়াত ল'ৰাজনৰ ইয়াত আৰু পিঠিত আছে পিঠিটো আছে নেকি চোলা তোলা ফালি দিছে পৰিকল্পিত হত্যা চোলা তোলা গোটেই ভাল আছে বাবু এই জেগাখিনিৰ নাম কি বাইদেউ গংগাপুৰ আচলতে অতি মৰ্মান্তিক আৰু দুখজনক ঘটনা আমি মানে সৰুৰে পৰা আমি ডাঙৰ হ'লোঁ ইয়াত বা আমি আগতেও শুনা পাইছিলোঁ অসম আন্দোলনতো আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাছিল আমি প্ৰথমতে আমি এটা এক্সিডেণ্ট বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো আচলতে ঘটনাটো কি আমি যিহেতু তেওঁ এখন স্কুটি চলাই আহিছিল নলবাৰীৰ পৰা আহি আছিল আহি এই ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰত আৰু আমাৰ গংগাপুৰত প্ৰায় 300 মিটাৰ দূৰত আপোনাৰ আমি দেখাত মানে গাড়ীখন তেওঁৰ স্কুটিখন থিয় হৈ আছে যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ আৰু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ গাড়ীত স্পট নাই কিন্তু তেওঁৰ আমি বডিত গোটেই তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি যিহেতু মোৰ অলপ আহিবোৱাত দেৰিও হৈছিল মই খবৰ পোৱাৰ পিছতহে আহিছিলোঁ গতিকে আমি এই ঘটনাটো আচলতে এইটো আমি এটা পৰিকল্পনা হয়তো ঘটনা বুলি এটা আমি অনুমান কৰিছোঁ বা আমি যিখিনি দেখিছোঁ দুয়োটাৰ ছোৱালীটো হয় হয় এনেকুৱা মই শুনিছোঁ মই একদম মানে একজেক্টলি তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈছিলতো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই দেখাৰ পিছত মোৰ নিজৰো বেয়া লাগি গৈছিল কাৰণ ৰাতিপুৱা তেওঁক লগ পাইছিলোঁ আৰু ল'ৰাজন অমায়িক ল'ৰা খুবেই অমায়িক ল'ৰা তেওঁ মানে চামতাত ঘৰ আমাৰ ইয়াত সকলোৱে তেওঁক ভাগিন বুলিয়ে জানে বা সকলোৱে ভাগিন বুলি তেওঁ মমায়েকৰ ঘৰত আহিছিল আজি আহিছিল আৰু মানে নিজৰ মাহীয়েকৰ ছোৱালীৰ লগত মানে ভনীয়েক দুয়োটা নলবাৰীত গৈছিল কিবা কিতাপ পত্ৰ কিবা আনিছিলোঁ সেইখিনি আমি তাতে দেখা পালোঁ দেখা পাই আচলতে আৰু যদি এইটো এক্সিডেণ্ট নহয় বা তেনেকুৱা যদি কোনোবা বেলেগ যদি কিবা পৰিকল্পিতভাৱে কোনোবাই কিবা কৰিছে এইটো আচলতে নিন্দনীয় আৰু আমি এই ঘটনাটোক আমি মানে তীব্ৰতাৰে কৈছোঁ যে এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত হওক আৰু যদি কোনোবা দোষীয়ে যি কাম কৰিছে দোষীও উপযুক্ত শাস্তি পাওক কিন্তু মই এতিয়াও কওঁ কথাখিনি আমি ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই যদি ছোৱালীজনী কৈছে যদিও তাৰমানে ভালকৈ আমি শুনা পোৱা নাই আৰু তেওঁৰ মোবাইল আছিল দুয়োটা মোবাইল আছে মোবাইলত যদি কিবা তেনেকুৱা কিবা কথা বতৰা থকা বুলি অলপ শুনিছোঁ আৰু যিহেতু এক্সিডেণ্ট হ'লে গাড়ীখন থিয় হৈ আছে গাড়ীখনত কোনো স্পট নাই আৰু তেওঁৰ বেগটোত গাড়ীখনত তেজ পৰি আছে আৰু কাষত মানুহ আছিলে আপোনাৰ মানুহ এঘৰ আছিল মানুহ ঘৰৰ কোনো ধৰণৰ শব্দ শুনা নাছিল ৰাস্তাত পৰি থকাৰ পিছত অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাৰ ব্যক্তিয়ে দেখাৰ পোৱাৰ পিছতে এই ঘটনাটো মানে বহলভাৱে প্ৰচাৰ হৈছে আৰু আৰক্ষী বহুত দেৰিকৈ আহিছে আচলতে আৰক্ষীক আমি লগে লগে খবৰো দিয়া হোৱা নাছিল মুকালমা থানাৰ পৰা আহিছে এম্বুলেঞ্চো আহিছে কিন্তু বহুত দেৰি হৈছে এম্বুলেঞ্চটো হয়তো আমি খবৰ দিলে নে দিয়া নাই মই যিহেতু খবৰ দিয়া নাই মই তেনেকৈ ক'বও নোৱাৰিম ব্যক্তিগত মানে ছোৱালীজনীক মৃদুমুদ্ৰা তেওঁ অমায়িক ছোৱালী তেওঁ যোৱাৰ নৱৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে এইবাৰ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ল'ৰাজনে তেওঁ খুব ভাল পঢ়া ইডেন ভেলীত পঢ়িছিল তেওঁৰ মাকো ইডেন ভেলীত কৰ্মৰত গতিকে তেওঁ এজন অমায়িক ল'ৰা ভালদৰে পঢ়া শুনা সামাজিকভাৱে তেওঁৰ যিখিনি আমি দেখিছোঁ ইয়াতে তেওঁ বহুতেই অমায়িক ল'ৰা বহুত ভাল ল'ৰা তেনেকুৱা এজন ল'ৰা আজি এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ল আচলতে ক'বলৈ ভাষা নাই গতিকে এই ঘটনাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ যে দোষীৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে